Ligji për trotinetat u miratua rreth një muaj më parë, por shqetësimi i qytetarëve ka mbetur. Në shtigjet për këmbësor ende vozitet shpejt dhe pa kujdes ndaj këmbësorëve, ndërsa shpesh vërehet se trotinet drejtojnë persona të mitur, gjë që tani është ndaluar. Qytetarët thonë se nuk ndihen të sigurt dhe shumë shpesh janë gjendur në situatë ku kanë qenë në rrezik të goditen ose të përplasen nga trotinetët. Загрозуваат сите пешаци што сме и на автобуските станици, и по тротоари возат на недозволени места, така да ја мислам дека треба да ги забранат тротинетите. Несигурно, од автобус кога се симам, не знам дали ќе помине тротинет или не. Превозни средства, во мене ќе удреше тротинет, еден постар човек го возеше и среќа што рипна од тротинетот и така. Инаку, кој знае што ќе ми се случеше. Не, немаме култура, не. Мислам дека се многу опасни, поготово што возат по улица, возат и разговараат и на телефон. Не се безбедни тротинетите, опасна работа. Возат брзо, да, и по двајца возат. Се возат по двајца. Баш сношти се враќав, по двајца се возеа. Мислам дека не знам што треба да се направи, ама не се безбедни. Па брзо возат, неодговорно. Пример, патеката е за натаму, они возат обратно. И неколку пати викам, а обратно возиш? Не знам, кој милува да вози, кој не милува. По пешачките патеки што возат, па не баш, не се вози внимателно. Некогаш ако не реагираш, може да те удри тротинет. Ndryshimet ligjore parashikojnë rregulla të rrepta për përdorimin e trotineteve elektrik. Ligji parashikon që në shtigjet e këmbësorëve të vozitet me shpejtësi maksimale 5 km/h, ndërsa në shtigjet e biçikletave maksimumi 20 km/h, por është e paqartë se si matet kjo nëse dikush e kalon shpejtësinë. Personave të mitur u ndalohet të drejtojnë trotinet, ndërsa drejtuesi duhet të mbajë helmet mbrojtëse dhe nuk lejohet të transportojë person tjetër. Nga Ministria e Brendshme thonë se po zhvillohen kontrolle dhe janë shqiptuar gjoba. Во периодот од 1 до 6 август оваа година на територија на цела држава санкционирани се вкупно 117 возачи на лесни електрични возила, односно тротинети. Од нив 19 на територија на СВР Скопје, 10 на подрачје на СВР Тетово, 21 во СВР Струмица, 6 во СВР Велес, 46 на територија на СВР Битола, 4 на подрачје на СВР Охрид, а од страна на мобилната единица за безбедност на сообраќајот на патиштата санкционирани се 11 возачи на лесни електрични возила. Gjoba maksimale për mos respektimin e ligjit është 275 euro, ndërsa në varësi të kundërvajtjes ekziston mundësia që trotineti të konfiskohet. Ndryshe, sipas një ulëmtimi, drejtuesit e trotineteve janë të ekspozuar ndaj një rreziku dukshëm më të madh për lëndime serioze, veçanërisht në kokë.